na ina shakiana. Mais avec ma recherche bengine balishafanya balishona kama biko binaweza kuwa kweli, na mimi nafurahi kuona tuko tunapata ba visiteur na bengine wanakuwa kutupoze ma question. Ukiomba na upewe, ukiuliza na ujibiwe, na mkujibiwa utajua. Kitu ya kwanza yenyewe sisi wote tunachangia ni jina ya Yesu Kristo. Ile ni moja. Ya pili, ile tarehe ya 25 wamama wanajua mzuri kutemwanye. Mtoto alianza mwezi wa 6, njoo malaika aliambiaka Maria kama atazaa Yesu. Akakezaliwa mwezi wa 12. Oro Yesu wa Maria hakukuwa kabichi. Alikuwa anaeneza mwanaume mzima. Sasa bale nabo banadanganyika tu kudate. Me utafiti yetu inaonyesha kama wetu sisi alifanya 9 mwa mtumbu. Juu ilipaswa tuyue ile mwezi wa 6 Maria alipataka message ile wakati. Ni mwezi gani huku kwetu? Tulinganishe miezi. Tutafika pale siku nyingine. Sasa huu wetu iko wa kueneza 9 mwa na inakuwa coïncide na date ya le 25 mai 1916 yenye Papa Dialungane Kiangani Paul Salomo alizaliwa. Kwa utafiti wetu tukona kama ule mwenye alizaliwa kwa ile date mkanisa yetu na njoo ule Yesu Kristo mwenye tunaweza kuta hata matrasi za maandiko mubiblia kama kati yao kuko benye balisha gundua Yesu. Na ule Yesu ni mtu mweusi. Iko na ngozi na rangi sawa ya watoto wa Uvira. Sasa inafaa kuwa fere na ile kwa sababu ile neno hatukuitosha sie peke. Ujumbe kubwa wajue kama Mungu hakuwake na rase, hakuwake na kabila. Jamaa yenye anachagua, kizazi yenye anachagua na anatumika nayo. Sasa hapa Uvira hawayajua kama Jean Paul II alisemaka Mungu ni mweusi na Yesu ni Mwafrika. Yesu anapatikana kaskazini ya nchi ya Angola, na kaskazini ni wapi kama haiko Kongo. Ndio sababu sisi tunajua kama Papa Dialungana njoo Yesu Kristo, na njoo tunasherehekea leo na batoto wa Uvira. Mimi nashukuru kuona kama kati yao kuko benye walishagundua ile jina na ile tarehe ya kueneza 9 mwa mtumbu pour que azaliwe.